Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na samom početku da provjerimo da li me dobro čujete ili možemo nastaviti. Da mi samo javite da li se dobro čuje ili sve u redu. Dobro. Da počnemo inšallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po drugi put, kao što je već najavljeno, mi nastavljamo sa našim predviđenim terminom i predviđenom i ustaljenom rubrikom odgovora na pitanja. Samo mala ispravka, ovdje imamo znači pitanja koja su nam se nakupila od više puta, odnosno čini mi se od 6. februara je također ostalo dosta pitanja, došla preko desetak pitanja, odgovoreno samo na 3-4, pa onda prošli put pa i danas, tako da ima ogroman broj pitanja. Pa ću nastojati uz Allahu pomoć da vidimo da se kraće i šturije odgovara na postavljena pitanja bez detalja, osim ono što je nužno. Jel? Pa tako da počnem za večeras sa nekim pitanjima koja su pristigla još večeras. A to je prvo pitanje sa kojim bih otpočeo večeras uz Allahu pomoć, a to je pitanje u kojem osoba koja pita, kaže da li je nakon selama, naravno assalamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže da li je ženi dozvoljeno da vozi auto u području gdje joj je dozvoljeno da se kreće bez mahrema. To je pitanje, odgovor na ovo pitanje se sastoji u sljedećem, da po pitanju vožnje žene auto, savremeni učenjaci uglavnom imaju dva opće poznata stava. Zašto kažem savremeni? Naravno zato što je auto kao prijevozno sredstvo prisutno u zadnjih 100 godina. Znači, savremeni učenjaci po ovom pitanju imaju otprilike dva stava, ili može se čak reći i treći stav koji je kombinacija ova dva. Opće poznati stav učenjaka ovdje u arapskom svijetu, u mnogim državama, je zabrana vožnje auta od strane žene, svejedno bilo u području gdje ne treba putovati sa mahremom ili i šire i znači na relacijama, na udaljenosti gdje je obavezno da bude sa njom mahrem, gdje joj nije dozvoljeno da putuje bez mahrema. Drugi stav, uglavnom na ovom stavu su većina učenjaka iz Saudijske Arabije i neki drugi iz nekih drugih zemalja koji su prihvatili i slažu se sa njihovim objašnjenjem ovog pitanja. Drugi stav učenjaka je dozvola, naravno uz određene
šartove, a treći bi se moglo nazvati kao kombinacija ovog dvoga, a to je u stvari dozvola u nuždi. Što se tiče prvog stava učenjaka, koji je uglavnom opće poznati i zvanični stav u Saudijskoj Arabiji, a to je da ženi nije dozvoljeno da vozi auto, oni argumentiraju ovaj stav. Naravno nema tu dokaza iz šerijatskih tekstova Kur'ana i Suneta, nego argumentiraju stav na onom što se zove u islamu seddu zaraja, odnosno zatvaranje puteva koji vode u haram. Znači zatvaranje puteva znači da se ne radi ono što će odvesti određenu osobu, ako bi radila, to odvela bi u mnoge harame. Pa oni na osnovu tog pravila zabranjuju ženi da vozi auto. Šta se podrazumijeva po tim? Oni uglavnom navode određene praktične konkretne stvari koje se dešavaju ženi, koje se mogu desiti ženi koja vozi auto, a to je da vožnja auta od strane žene u stvari izlaže ženu mnogim situacijama u kojim može upasti u haram, u čisti jasan haram. Poput toga da joj se može desiti na putu, ako ona vozi auto i bude sama, da joj se pokvari auto, i naravno pošto uglavnom žene nisu te koje popravljaju i znaju i razumiju se u auta, kod većina žena je na tom stepenu, pa je prinuđena onda da traži pomoć ili da joj pritekne neko. Uglavnom ko će prići pomoć, doći muškarac, znači doći u situaciju da kontaktira s muškarcima, a kontaktira s muškarcima koji ne zna, obično koji ne zna, ili ako ode čak i kod mehančara, znači ona se stavlja u situaciju gdje može upasti u mnogi harame po pitanju fitne u kontaktu sa muškarcima. To sa jedne strane. Sa druge strane kažu da sama vožnja auta strane žene izlaže nju situacijama, okolnostima u kojima je ona fitna za okolinu. U smislu da time se otvara prilika njoj da radi ono što može dovesti njenu vjeru samu u pitanje, njen ahlak, njen moral, a i druge ljude koji kontaktiraju oko nje. Pa da bi se zatvorila vrata tome, oni kažu bliže je da ženi zabranjeno voziti auto, ono što vodi u haram, putevi koji ono što vodi u haram je samo je haram, na osnovu poznatog fiskog pravila. El-vesailu lehul hukm. Znači sredstva, putevi do kojih se vodi do nečega imaju propis onog do čega dovedu. Uglavnom, znači oni nemaju neki konkretan dokaz šerijatski iz Kur'ana i Suneta, nego baziraju to na tome da vožnja auta strane žene nju vodi u mnoge situacije, okolnosti u kojima ona upada u harame. A da bi se to spriječilo, znači ona ne bi trebala da vozi auto. Sa druge strane, učenjaci koji dozvoljavaju ženi da vozi auto, baziraju to na općoj dozvoli, odnosno na općem fikskom pravilu, a to je da je osnova u međuljudskim postupcima dozvola, sve dok ne imamo konkretnog dokaza da je to haram, dok ne imamo šerijatskog teksta da upućuje na haram. Pa kažu, mi nemamo šerijatskog teksta koji kazuju da je ženi zabranjeno da vozi auto, odnosno čak imamo, kaže, šerijatski tekstovi koji kazuju da su žene za vrijeme ashaba i poslije njih, da su one, odnosno za vrijeme ashaba i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je objava silazla, da su žene da su imale svoje jahalce, odnosno da su jahale od životinje, magarce, konje i tako dalje, pa da je bilo to sporno i vjerojatno su dolazili u situaciju da su same nekad jahala konja ili devu ili magarca i da su u takvim okolnostima same išle kao što sada žena vozi auto. Uglavnom sa ovim dokazuju to da nema razlike velike ni suštinske razlike između jahanja neke jahalice i vožnje auta,
dok jel, na ovaj dokaz uzvraća druga strana, kaže jel, da je ogromna u tome razlika, jel, da je moć auta i upotreba auta dosta veća u odnosu na životinje. Helem Neise, uglavnom najjači dokaz, znači sa kojim oni dokazuju, ovi koji dozvoljavaju, je to da u stvari mi nemamo, jel, da nema konkretnog šerijatskog teksta koji zabranjuje, jel, ženi da vozi auto. A što se tiče upadanja u određene harame, kažu, jel, da se to može, jel, spriječiti time da se žena, jel, pripremi za tako nešto, da učini preventivu. A ona treća skupina, ako bi mogli reći, skupina učenjaka koji kažu da je ženi dozvoljeno u nuždi ili velikoj potrebi, jel, zna najbolje vjerojatno je taj stav i najbliže ispravnom, da u osnovi žena ne bi trebala da vozi auto ako ima muža, brata ili nekog oca ili nekog drugog koji je u stanju da vozi auto i može nju da odveze, a da u stvari u nuždi i u potrebi, jel, da je dozvoljeno. A šta je to nužda i velika potreba? Znači ako nema nekog drugog, jel, s muške strane mahrema da je odveze ili doveze i da je učini uslugu s te strane. Znači, šta znači opet nužda, jaka potreba? Znači, ako je treba otići u bolnicu, ako nužno treba da nešto, da se podmiri, ako nužno treba da obiđe nekog i tako dalje, da u takvim situacijama, jel, ima opravdanje da vozi auto, a da u osnovi ne bi, jel, da u osnovi ne bi trebalo, to bi otprilike glasio taj treći stav učenjaka koji su, jel, ograničili tu dozvolu sa jakom potrebom ili sa nuždom, a da u osnovi, jel, odnosno znači da u osnovi ne bi trebalo da vozi auto i da to prepusti muškarcima i svoje porodice, a samo znači u tim posebnim situacijama, jel, da ako je prinuđena ili ako ne može na drugačiji način obaviti određenu stvar, jel, izvršiti osim da ode sa autom, da tada može da vozi auto. Naravno ovo pitanje, jel, problem ovog pitanja što nije zasnovano na određenim šerijatskim tekstovima koji mogu presuditi po ovom pitanju, nego su više stvari, jel, konkretne stvarnosti i situacije. Naravno mi imamo u stvarnosti, u praksi, jel, možda može se reći, jel, neke ekstremnosti po ovom pitanju, jel, da imamo, na primjer, određenu braću koji pristupaju ovoj temi kao da je to presuđeno Kur'anom i sunnetom, jel, da žena ne smije voziti auto, i ko drugačije razmišlja smatraju da popušta u vjeri da nije onaj koji se čvrsto drži vjere, dok ima s druge strane ekstremnu stranu koji su totalno dozvolili, jel, svojim suprugama, ženama da voze auto kada hoće, gdje hoće i kako hoće, čak ne vodeći računa i da putuju sa mahremom, ako putuju na udaljenost gdje žena krati namaz. Ove krajnosti su pogrešne, naravno, jel. Allah zna najbolje, jel, najbliži stav da je ženi dozvoljeno voziti, ako zatim ima, jel, jaku potrebu i ako je to njoj nužda, a da u osnovi bi trebalo, jel, da muškarci vode, jel, da budu ti koji voze auta i odvoze i dovoze ženu, osim, jel, ako je to u nemogućnosti, jel, da se to izvede u praksi. Allah zna najbolje, pošto ovo pitanje, jel, nije vezano do određene šerijatske tekstove, znači ne može se oko njega, ne može se ono izgraditi na tim temeljima. Uglavnom, ovdje što se može, jel, dati kao savjet je to da se ne ide ni jednu ni u drugu krajnost. Da se ne gleda na one koji su svojim ženama, jel, omogućili da polože vozačku. Naravno, žena može položiti vozačku kod instruktora koja je žena, ne da ide kod muškaraca. Ili ako već polaže pred komisijom muškom i da ne treba da se osamljuje, da može njen mahrem neki da bude sa njim, tako sve se to da odraditi i uraditi. Znači, s jedne strane da se ne ide u tu krajnost, da se totalno gleda na ovu stvar kao da je to veliki grijeh koji je jasan ko dan, a sa druge strane i ne treba, jel, prepuštati ovo pitanje, jel, da žene, jel, kao što je poznato da imamo toga u praksi, jel, da određene sestre, jel,
vozaju auto, kada hoće, gdje hoće, kako hoće da im muž ne zna ni gdje su otišle, izlaze iz kuće bez pitanja i bez dogovora sa mužem, ponašaju se kao što kaže kod nas, kao neki kauboj, kao da su one muško u kući, a ne njihov muž ili neka druga strana muška. Helem Neyse, uglavnom to bi bio otprilike odgovor na ovo pitanje.